Sanibonani Maswati. EFF sicela ukukhuthata kubo bonke eMaswati kuthi kusasa bamfana abahlale ekhaya. Kube bede loya esikolweni. Kube bede loya emsebentini. Just stay away. Maphoyisa siyatika mhlophe ukuthi akhona la ukuthi atophazamisa kubo bonke le operation lekhona. Ati azamile ukuthi ahambe asiphazamise emsebentini lesiyendile ngemuva. Nakusasa sithi nje kubantu abahlala emakhaya just stay away ku-avoida ingodi. Kusasa lilanga lesebamemetele ema-solidarity forces sibambisene nawo singema-political parties sithi asihlaleni ekhaya kude loya emsebentini. This is the only way to show ukuthi thine nathi sine say eveni lethu. Sifuna idemocracy ngayo yonke indlela, but sifuna nje sitete ibhamu site lutho. Sinemandla ekwenta kwenteke ngekuthi sibe on stay away ngayo yonke indlela. Emsebentini asikagathi kube khona lo yakho. Esikolweni asikagathi kube khona lo yakho. Sifuna ukuthi sihlale emakhaya sihlete silwele inkhululeko yethu ngayo yonke indlela le possible. La ukhona zabalaza ngayo yonke indlela. Sichubekene silandzele ive lethu kuye Mswati. Sibona nje lamuhla bathi an eye for an eye. Sesiyabona ke ukuthi ngindlela lesisebenzisako le kude lenye. So ku-avoida ukuthi kubulawe bantu siyadzingana kusasa singeMaswati. Nalole siyamdzinga singeMaswati ukuthi achubeke aphile athole idemocracy in our lifetime. So idemocracy lesiyifunako sifuna sonke sifike kanye siphilile. Amandla abaholi Maswati onke hlalani niphephise bantwana. It's an operation day for ema-solidarity forces. Lacelile akhipha i-order kuthi langa lawo lek-operate. Asinawo ke mandla ekuphikisa lokho lesebakubekile. Sithi nje ko onke eMaswati phaphamani lapho nihledi khona. Nihlale kahle emakhaya. Ningaphazamisi umsebenzi kulwakhiwa live. Amandla.